and he shall save the humble person. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble person. Amen. Fundele wesiswati shaya a volume. Kodwa uNkulunkulu uyabehlisa labo labatigabhako, amsenzise umuntu lothobako. Amen. Ngifuna bazalwane ukupha indaba yami isihloko esithi uphakanyiselwe ukuphakamisa abanye. You have been lifted to lift others. Hallelujah. Awubheke nje abomakhelwane bakho uthi makhi uphakanyiselwe ukuphakamisa abanye. Hallelujah. Awuphakanyiselwanga wena, awuphakanyiselwanga kokuthi benefit wena. Kulokuphakanyiswa uphakanyiselwe ukuthi uphakamise abanye. Amen. Uma ufunda lo mbhalo lona bazalwane, uma ufunda ngeSiswati uyibeka kanjena uthi uNkulunkulu uyabehlisa abayiphakamisayo, kodwa uyithobile umnikeza insindiso, something like that. Mawubheka nalamanye amahumusho khona amahumusho afakazelana nalo leli verse, kodwa ngicela ukunikeza nje isithombe sokuthi bekwenzakalani lana khona sizoshumayelana kahle. Le ndaba lena bazanoma lamazwi lawa akhulunywa indoda ogama layo nguElifazi. uElifazi bengomunye wabangani bakaJobe ngesikhathi Jobe ehlelwe ubunzima. Lomunye naye abekazile kokuthi azokhuthaza Jobe ehluphekeni kwakhe. So abo-Elifazi nabangani bakhe bebakholelwa ukuthi bazalwane Jobe wonile phambi kwaNkulunkulu, ingakho ehlelwa kulezinto ezimehlelayo. Futhi bebakholelwa ukuthi Jobe uyayitshela une-pride, ingakho ehlelwa kulezinto ezimehlele. So uma athi uJobe angazi kokuthi ngenzeni ukuthi ngehlelwe yilokho, bebathi no Jobe phenduka, ungathi wazi wenzeni, ngeke wehlelwe izinto ezinje kanti uyakholwa. Niyangizwa boss? Now ngifuna nje ukudlula kuloko, because bazana sinabo abangani noma sinabo abantu esithi makuhamba kahle basihalalisele ne, kanti secretly bafuna kubona i-downfall yakho. Sinabo abantu empilweni ukuthi yonke into mayinhle ba-actha bajabula nawo, bese ku-baby shower, bese emshadweni, bese ngesikhathi ucelebrate akuthenga imoto, mara the day uwa nayo bese bakutshela emehlweni bathi bongeke uwe nayo kube bengasinje. Bawula walunywa inyoka esandleni bathi angeke ikulume inyoka lenje ungasumthakathi, ikulume ngoba umthakathi. Kunabantu abasmayilako right now because usese powerful. Ngiyakhumbula kwakhona indoda abathi ngiShimei. Shimei bazalwa walinda ukuthi David abe senkingeni. Thiwa Shimei kwakuyindoda enegubu against David, mara bekangakuvezi lo. The day David angene enkingeni lithi iBhayibheli Shimei wamthela ngothuli, wamjikijela ngamatshe, wathi hamba wena oqalekiswa nguJehova. Why asho njalo? It is because David asondlule esimeni Shimei uyasizakala ngalo. Wangathi bangahlazeka bonke abasizakala ngegama lakho, wangathi bangahlazeka bonke abafisa ukubona i-downfall yakho, wangathi bangahlazeka bonke abafuna ukubona uhluleka. Niyangizwa bazalwane? Sishilo Sunday sathi you will confuse the enemy. Hallelujah. Mabathi uhamba ngale imoto uvele ngenye, babathe babamba isandla ngenhliziyo, ababamba inhliziyo ngesandla. Amen. So balinde ukuthi uyahluleka ungahluleka, kusintshumayelo yami lethe ngiphume lapho. Amen.
So Elifazi ke sokhuluma amagama ku Jobe under the misconception yokuthi Jobe mubi phambi kwaNkulunkulu. Uthi ku verse 22, ku verse 21. Uthi jwayelana naye uNkulunkulu ube nokuthula. Elinye lithi ihumusho zithobe phambi kwaNkulunkulu ube nokuthula ne. So uyasho ukuthi uyithobe wakhe budlelwane bakho noNkulunkulu ulungise izinto noNkulunkulu ukhuthaza ubani ukhuthaza uJobe ne. Hallelujah. Makasuka lapho sosho izinto ezizokwenzeka if Jobe aphenduka ayithoba phambi kwaNkulunkulu. And these things are shown for they are true things. Let us go to the wrong person. Now, one of the things I show you, verse 27, I think. Uthi wena Jobe uzomemezela into noma uzohlela into ngani utholungise emhlabeni bakho noNkulunkulu uthi uzohlela into ibe njalo ibe ngale ndlela wena ufuna ngayo. You will decree a thing and it shall be so. Utshela Jobe uthi because so nokuthula because impilo yakho soyilungisile izinto zoyimemezela zizokwenzeka. That's the first thing I show. The other thing I show ngeke siyifunde la uthi uJobe ngesikhathi abantu behlisiwe ngesikhathi abantu baphansi when men are brought low uthi wena Jobe from your position uzoya kibo uthi kukhona ukuphakanyiswa. Uthi ngesikhathi abantu behliselwe phansi baphansi empilweni uthi wena Jobe uzobatshela uzobashumayeza uthi there is a lifting. Somebody say there is a lifting. Oh hallelujah. Iteam ya the conference in the there is a lifting. Oh hallelujah. Uthi wena Jobe uzohamba ubatshela uthi kukhona ukuphakanyiswa. Ngicela nje uprofeta before ngena kuvuthwa ndaba. Ngicela uprofeta abazane bokuthi kukhona ukuphakanyiswa. Oh hallelujah. Kukhona ukuphakanyiswa sondweni. Hallelujah. Kukhona ukuphakanyiswa conference in glory to God. Angikwazi ukuthi yini isimo sakho, angazi ukuthi undlulapi, angazi ukuthi kubhlungu kangakanani, angazi ukuthi bowuphansi kangakanani, mhlawumbe uphasa emoyeni, mhlawumbe uphasa emphefumulweni, mhlawumbe uphasa imalini, kodwa kukhona ukuphakanyiswa. Oh hallelujah. Uma uphuma kule conference uzophuma uphakanyisiwe. Niyangizwa makholo. Uma uphuma kule conference you will never be the same again because there is a lifting. I see a lifting ekhaya. I see a lifting nomsebenzini. I see a lifting eStratini Sakini. I see a lifting eNkonzweni ekhonzakiyo. I see a lifting kubank account yakho. I see a lifting kuproject yakho. I see a lifting kubusiness yakho. There is a lifting bazalwane. Mthunyelwe uJehova njengomprofeti wakhe. Wathi ngizokutshela ukuthi ungasakhali. Wathi ngizokutshela ukuthi ungasakhathazeki because kukhona ukuphakanyiswa. There is a lifting attended. Oh, shatalabaya. There is a lifting. uNkulunkulu wethu specialize ngokuphakamisa. uNkulunkulu wethu specialize ngabantu ababesengabangaqabangi ukuthi bangaphakanyiswa. Hallelujah. Bebangaqabangi ukuthi ushintsho lungeza. There is a lifting. There is a lifting. Mhlambe uphansi wazalelwe ekhaya eliphansi waya esikolweni esiphansi ugqoka impahla eziphansi udlukudlo kuphansi. Haleluya. Nasendaweni ohlala kiyo iphansi nedorobhanyana othenga kilo liphansi but ngizomemezela ukuthi there is a lifting. Oh hallelujah. There is a lifting. There is a prophetic lifting. Now I want to slow down because ngifuna unikhombisa a few things la. Amen. Now lithi iBhayibheli kunabantu kule verse lithi kunabantu abehlisiwe elinye lithi bathotshisiwe ne. Leleswati lithi ukuthotshiswa oyikhukumezayo akesho behli
Hallelujah. Baphansi ngempilo. Baphansi ngokwempilo. Oh, hallelujah. Glory to God. Now I want to show you, amen, izinto ezehlisa umuntu. Amen. Awubheka omunye nje uthi maye umuhle, amen. Khona lo ngakholwa, amen. Ngicabanga lentsumbe ukuthi ngaba mhlanjani nale ntsumbe. Hallelujah. Kunezinto emakhona ezimehlisayo umuntu. I want us to look at those things. There are 5 things ezehlisa umuntu. Number 1, isono. Yini? Isono, sin. Isono siyamehlisa umuntu. You see, isono bazalwane siyi-guarantee ukuthi uyaphansi and futhi uyogcina ethuneni. Fike nasethuneni ungasastop udlule esogweni. Hallelujah. Ngoba isono siyamehlisa umuntu. Isono sehlisa ubaba ofundile, oyipolitician noma oyibusinessman ohlonishwayo endaweni. Simehlisa isono, alahlekelwe makhumbi, alahlekelwe imoto, alahlekelwe nkonkonke ngenxa yani bazalwane? Yesono. Isono sehlisa umfundisi ohloniphekile othandazela ishosha, kululeka inyawo, kuvuleka amehlo impuputhe. Isono sifike, hallelujah, simehlise. Nize nikhulume ngaye nithi why powerful? Ngoba isono siyehlisa. Saba isono mntanami. Oh, hallelujah. Saba isono mzalwane wami. Nikhona bazalwane. Saba isono. Makuthiwa kunento kumele uyisabe. Saba isono. Nikhona makhona. Hallelujah. Makuthiwa kunento kumele ukuthi uyibalekele. Balekela isono ngoba isono siyamehlisa umuntu. Isono bazane siyi self-sabotage. Uma ngabe uphile esonweni ne, it means ukuthi noma ngabe uNkulunkulu bekasakhulumile ukuthi uyaphakanyiswa, les prophet ozwele sibheke phansi. Sibhekiswe phansi kule mpilo. Noma thina singabona izinto ezinhle, sibona izinto ezinkulu, but because of isono. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Number 2, ilehlisa umuntu i-pride. Kuthi khukhumeta. Hallelujah. I-pride iyamehlisa umuntu. Nangabe nje wena soyayitshela. Nangabe nje wena soyayitshela ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu uyamzonda umuntu one-pride. Nikhona makhona. Hallelujah. Amen. Mawufunda encwadini ya Proverbs, Izakha chapter 16 verse 18 lithi pride goes before destruction. I-pride ukuyitshela ukukuza before wena uyaphansi. So i-pride is a trap. The moment i-pride ibamba, kumele uyikhuze ngegama likaJesu. Why? Because i-pride iyi-trap bazalwane. Mana nikhona bazalwane. I-trap i-pride. Because i-pride isho ukuthi wena soyehla. Usuka Nkosi yami usenkingeni, uyingoti kuwe. Nangabe wena une-pride, unganamoto, unganandlu, indlu yasekhaya indawo zona khona itshekile. Hallelujah. Glory to God. Awunalutho, awunanja, awunakati, awunagundwana, awunalutho. Mara bamakubikela abantu awuvumi. Mawuvuma ngazi ukuthi u-owna le strata. Hallelujah. Already wena uyayitshela, already wena uyibona umuhle nje noma uhambe emgwaqweni ubona ngathi bonke babi nguwe kuphela lo muhle. Hey, usuke usekingeni ngoba kusho ukuthi awuyindawo. Noma ngabe mfundisi womncumalo ufuna ukuthatha, wathi uthi ukhuluma naye lo sisi, wenza ukuthi une-pride, wasabuyela i-date, abe-date yokuqala neyokugcina le. Ngoba uyowa kanye nawe nale pride yakhe. Ayizithobe. Humble yourself. Stop drive imoto enkulu ufike ngento yakho la i4x4 enye engabiyele emuva kodwa uyithoba. Yeah. Ukhuteke
awuyaleke kodwa uthi makukhala efonini yakho khala iholo lakho lithi 65,000 mara uthobe ke ngathi awunayo 65,000 ebhanki. Wena uyitshela una 950 mara already uhambela phezulu. Hayibo inkinga bazalwana nangabe pride isheshe yakubamba usasonda la attendant nasemaplanweni. Inkinga nangabe ibamba usaseladaba inkosi beyithikisa America, beyithikisa Switzerland, beyithikisa Botswana, beyithikisa ku-politics, beyithikisa business, washeshe wakhukhumala ibathe inkosi yakudonsa so yasinda yakuyeka. Hlushwa i-pride. Amen. Number 3. Into number 3 lezokwehlisa umuntu ngilende bebiza isigisi ukuthi complacency. Complacency. Oh hallelujah. Yini complacency? I-complacency kuyitshela ukuthi wena sofikile. Ukwenze njani bazalwane? Kuthi tshela ukuthi sonze njani? Sofikile. Awusathandazi ngendlela othandaza ngayo before. Awusa-attend emonzweni ngendlela o-attenda ngayo before. Sekumele sikuphushe ukuthi wenze izinto. Sekumele sikunqenge ukuthi wenze izinto ngoba sobambe umoya we-complacency. Sofika esigabeni nakhona konke nje wena uhudula inyawo ngoba ucabanga ukuthi sesishoda ngawe. Niyangisho bazalwane, ucabanga ukuthi special, ucabanga ukuthi sifikile mfundisi, wawufasta uthandaza, wenza ama-online prayer, but manje awusenzi lutho because ucabanga ukuthi sewufikile. Ungaqale mzalwane wami uyitshele ukuthi wena so-arrivile. Uthi Pawula ngiyakhohlwa ngokusemuva. Oh haleluya. Ngibheka phambili ngicela ukumemezela bazalwane ngokuthi kunezinto ezinkulu uNkulunkulu aphethele zona. Nangabe ukwasukuma ishosha before sesekhona ishosha kumele isukume. Nangabe wathandazela abantu before sesekhona abantu abafile kumele bavuse. Nangabe wonke ukuba nemali before kusaza ama-millions ungasheshi urelax. Ufuna ukuthi ube nendlala in the things of God. uNkulunkulu bazalwane usebenza ngabantu abalambile. Uma unganayo indlala uyindawo. The kingdom of God, it works through hunger and thirst. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kubegulambe. Marani yangu bazalwane. Hallelujah. Yabona ka boxing bakhona ukubheka ka boxing avela nomuntu lona ngamshaya lo bambuze bathi ungamshayelana athi akasalambanga. He's no longer hungry. Mara niyangisho bazalwane, uyingozi umuntu olambile ngoba uyothatha iposition emsebenzini. Uyingozi umuntu olambile ngoba uyothatha indoda. Awuthona sowufikile awusagezi, sokhona ngidusala ungakagezi, awusagqobisi le yanto leyachama lobhuti, upheka kamnandi nje sopheka inyulo ngoba uyitshela ukuthi sowufikile, uyitshela ukuthi sengowakho uyakushiya lo muntu ahambe ayeseleni ngoba isela lizi ukuthi lizokweba. Niyangizwa na? Lizela vele kona lokweba isela ke bazane uyachaza mbongose ukuthi isela namaqanda lwenza kahle wena uvule ufake amafutha isela lenza ngathi ufake irama fake something kube nice nyana isela lelo. Relax mzalwane ngoba likhona isela. Ukhumbule mzalwane, haleluya, ukuthi kukhona ufuna ukuthatha indawo yakho. Your position is contested for. Your position iyalwelwa. Kukhona uyifuna iposition yakho. Amen. Amen. Izwe incwadi ka-Amos chapter 6 verse 1 ithi woe to them that are at ease in Zion. Maye kula abo labasarelaxile Sion. Relaxelene Sion. Ngoba uthi uJehova makhuluma ngeSiyon athi wena Sion ungamnikeza uJehova uphumula azakhulula iJerusalem. Haleluya. Wena urelaxile mara usangayakhi le double story. Wena urelaxile mara usangafikile ufuna imagine mina nginebandla encane ngabe sengiyarelax.
hayi usheshe wasutha ma, hayi usheshe wa relax ma. Lezi zinto zifuna abalambile, yasi lezi zinto azifuna abantu abafundile, lezi zinto zifuna abantu abane-theology, lezi zinto zifuna abantu aba-gifted, lezi zinto zifuna abantu abalambile. If you are hungry for it, you will overtake many. If ulambe kahle khona uzobashiya endleleni ngathi uthi wena ulambile. Ngibona ngendlela okhonza ngayo ukuthi awulambanga wena. Ngibona ngendlela othandaza ngayo ukuthi awulambanga wena. Ngibona ngendlela oza ngayo esontweni ukuthi awulambanga. Wena nje akusaka ukuthi khushu noma ungenza iwashing ngosonto akusho lutho ngoba awulambanga. Aw amen. Aw amen. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Izwa baseThessalonika chapter 5 verse 6 lithi let us not sleep as others do. Asingadalili njengokwenza kwabanye. Hallelujah. Oh hallelujah. Lithi yekela nokulala, abanye balele nawulele. Ungalali kunomfazi owalala wantshontshola umntwana. Unga-relax, ungayitsheli ukuthi ofikile. Complacency is a danger. Abanye sebaphansi, behlisiwe, bademotiwe ngenxa yokuthi sebashela kusebenze njani, sebafikile. Number 4, ngeke ngimfishane bazalwane, relaxani. Amen. Nabe nje sekuyaluma ngicela unwaye. Amen. Hallelujah. We are still going. Number 4, bitterness. Bitterness, abantu ababhitha ubumunyu buyakwenza ukuthi ungakhoni ukukhuphuka wehle. Ubumunyu wena solo wabamunyu, abantu abamunyu sivezwa noma bafakaze ukuthi wena unjani. Umunyu lona, ubumunyu buhambisana nomona, ubumunyu buhambisana nokungajabulela abanye abantu abaphakanyiswa. Hallelujah. Wena wahlala unyembenya, umntwana uyashumala laphambili uthi mara inkinga ngumjolo. Hallelujah. Nayekela nokujola, umntwana uyahlala phambili nayekela kuthanze madvodza angalunga. Wena nje wahlala unegative, wenze njani uhlushwa ibitterness. Hayi shayikha seceleni kwakho ukuthi yekela babhitha. uNkulunkulu akangibusisa ngemoto ngijabulele mbamba uyekele pretender. Mara niyangizwa abazalwane, yekela kubamunyu akusimi lo wathi break umncane, yekela kubamunyu akusimi lo wathi wena yekela kusonta uhambe uyophuza utshwala akushaya lena waphuma liso, akusimi lo wathi yenza amaphutha, yekela kubamunyu ngijabulele, because mangabe umunyu you are not going to see success. Nkhona yeah futhi ngicela nizwane, ngicela lokho ngizokusho, ngicela nginganimaza. I'm making a point. Nangabe uke wahluleka entweni, nangabe ungumfundisi wahluleka ekufundisini, ngicela usiyekele thina please. Nangabe ngoba ipolitician wahluleka epolitician, ngicela usiyekele. Omake nabobaba nangabe ube divorced, ngicela usiyekele. Mina ngiyakuzwa abazalwane, ngiyamthanda umuntu othi analeyo nkinga ye divorce anakafika la phambili ashumayele ngathi akahambi through divorce, ashumayele ngathi akabuye emshadweni. Hallelujah. Hayi ukuthi mawufika la phambili uzositshela ukuthi hayi yabona abazalwane, hey divorce this, divorce that, yabona ministry nzima this, just because wahluleka wena. Siyekele. Naba uzama ukuqeda isikolwa, shut up please. Naba unayo into ehlomele uyisho ngesikolo. Naba uzama eBible school, shut up. Uyekele ukuthi hayi thina vele asinandaba nabantu abangazange, thina vele sihamba ngomoya. Unamanga unamali eBible school. Don't be bitter. Niyazi ukuthi ngakuhlubula kusose kabi kakhulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you. Glory to God. Number 5, into yehlisa abantu yile ngesibiza ukuthi i-pettiness. Awushaya ngesingisi utshela umakhelwane ukuthi don't be petty please. Yini ukuba petty? Ukuba petty ukuzama kusilaya landlela. Ukwentana ukuthi uyasilaya kuba petty. Abantu abashadile bayazi ngoba abekho abantu abaphethe njengabantu abashadile.
amen. Ngeke ngisho ngoba kunabantwana, amen. Hallelujah. Naku uqabene nale ndoda, amen. Abhiza phushutela ne. Hallelujah. Uyayilaya ngisho. Hallelujah. Ibale mama inkosikazi. Hallelujah. Amen. Andlula la phambi kwayo kubaphethe. Ya kubaphethe kulokulaya. Yekela kwenza izinto ngobulala abanye. Ungahlabelela ukulaya, ungenzisi, ungathandazela ukulaya. Niyangizwa bazalwane. Wena ufuna usilaya, usafuna ukukhonza labandleni, uyasilaya, uzuphathe nebhabheli elikhulu uma uyesontweni lakho. Ngalokho ufuna ukusibonisa ukuthi ngiyanilaya ngingcenge mina. Ungabi phethi. Abantu abazama ukulaya nabanye abantu abayindawo empilweni. Awushayikha makhelwane tiphilele wena Stone. Tiphilele wena Mkhosi. Ya ungenzi izinto ukuthi ulaya mina. Ngitshela something. Uke walinyazwa umuntu, ne? Hallelujah. Uke walinyazwa umuntu waqaba ukuthi umuntu uyomshaya. Umuntu wabona lenhlitho yakho lefuna ukuthi ashaywe, wambusisa ngabo. Akakulimatile, yazi ukuthi wakambusisa ngalo, hayi ngoba uyambusisa, ulaya wena. Ana ubulayeke. Nakulo uyakulaya ngale. Hayi vele ngeke hayi yabona mngala balimata mina abaphumeleli yolaye kuyoswaba ke uyothenga imoto akhindlu abe rich ucela ilift uthi akutho amafasitela amnyama ubona uthi uliftwe muye unyanye kanti ukulungisa wena don't be petty. Mara niyangizwa na mina na pastor futhi siyaxabana. Hallelujah. Kumele ngiphume mina na pastor futhi ngiphume kahle ngingabe sengibaphethe uthi uyangibikela pastor ukuthi ngasavumi. Hayi phansi ngobaphethe phansi. Nakuye ndawo if you are a petty person. So busy uyabhala lapha ka Facebook ubhala t-shirt pettiness. Khuluma naba. Yekwazi khuluma naba. Manje ngikhuluma naye la sontweni. Ngibambe noshaya abantu na TikTok ubhizi yabashaya. Ushaya ngathi awazi ukuthi ushaya abantu, nani uyazi wenzani. You are petty. Abantu abanjalo bayehliswa abazalwane, badimotwa, abaphakanyiswa. Amen. Hallelujah. Awutshele makhelwane asemphenduke. Hayi ungahlupheki makhelwane. Noma ungenzani, I'm no longer petty. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Asibheke nakuwe bese siyathandaza. Izinto eziphakamisa umuntu. Types of lifting. Sinama lifting amabili ke bazalwane. Hallelujah. 2 types of lifting. Then we pray. Glory to God. Lifting number 1. Uphakanyiswa kokuqala sikubiza ukuthi it is a heavenly lifting. Uphakanyiswa kwasezulwini. Let me go through this masinyana. Uphakanyiswa kwasezulwini ngulokuphakanyiswa okwenziwa uJesu esiphambanweni. Aniyazwa mos. uJesu wabufela kokuthi aku-invite, akudonse, akulethe la yena akhona anguJesu. Niyangizwa bazalwane. So wena ngokuya ngokombhalo waphakanyiswa nguJesu. Lize lithi iBhayibheli wena uhlezi noKristu ezweni likamoya, uhlezi noKristu emazulwini. So you are not just a normal person. Awufani nabantu balelizwe. Noma ulwa noSathane, awulwi noSathane kanje, ulwa noSathane kanje. Hallelujah. Nangabe nje uneletha ofuna ukuyibhalela uSathane, ibhale bese uyiposa ngaphansi kweyinyawo because wena ungaphezulu waphakanyiswa. Ingakho umhlabelelo athi wangiphakamisa odakeni lobishi, wangithatha wahlanyela inyawo zami endaweni yamakhosi. Ingakho ngikula. Hallelujah. Ingakho ngithandaza ngelimi. Hallelujah. Ingakho ngihlabelela, ingakho ngigida because ngaphakanyiswa. Ungangiboni ngidlagusha, ngaphakanyiswa. Ungangiboni ngigqoka impahla ezimaratha, ngaphakanyiswa. Ungangiboni ngihlala emcashweni, ngaphakanyiswa. Kunomsebenzi wokuphakanyiswa owenziwa in my spirit. I pray from a lifted position. I sing from a lifted position. I give from a lifted position. I walk from a lifted position. Ukukhuthaza mntana sekhaya, hamba njengomuntu ophakanyisiwe. Hallelujah. Khuluma njengomuntu ophakanyisiwe.
uphakanyisiwe hayi wena kamele uyiphakamise. There is no need kokuthi uyiphakanyise wena waphakanyiswa uhlezi noJesu. Ngishilo ngathi bazalena ishimbo le-conference, i-conference yama-diplomats, i-conference yabantu abaphakeme, i-conference yabantu abakhulu, people that are in the upper echelons of life, i-conference yabantu abangakhwathiswa singisi ngoba baphakanyisiwe. Mara ngiyangizwa basalwane, abantu abangathenwa off ukuthi uthandaza ngesingisi ngoba sebaphakanyisiwe, abasaqabangisa iswati, abasaqabangisa iluthe, sebaqabanga si-heaven. Niyangizwa basalwane? Hallelujah. Lena i-conference yabantu abangayibukeli phansi. Kungenzeka kuba ngidrive imoto but I know who I am. Kungenzeka kuba ngina indlu enkulu yetha but I know who I am. Niyamiswa makholwa. Kungenzeka kube ngisengaya emazweni but I know who I am. Ingabona basikuprofeta, sikuprofeta ngale lihlo lokuthi wena waphakanyiswa. Asikhulumi lokade ukwenza, asikhulumi lokoyiko, asikhulumi lokubuya kiko, sikhuluma lokwenziwa uJesu nempilo yakho. Ingaba sifika kungafundanga sithi sikubona usofisini elikhulu, ingaba sifika kungasilutho sithi sikubona uhamba emasweni, ingaba sifika kuwe uyisona ubhema intsango sithi sikubona ungumapostoli, sikubona ungumprofeti ngoba waphakanyiswa. Umprofeti mbamba, umprofeti lopopola nesiphakamiso, abuke lento yiyo mbamba, hayi lesono sakho, hayi lokwehluleka kwakho, but the real you. That's why there is a real you. Umangiboni ninjena, there is a real me. The real me is in the spirit. Come on, somebody say yes. Wena waphakanyiswa haya monshekete ela baba basukete ela baba basandoro bosana mali conference yabantu. Kunabantu kumele baphakanyiswe la, kunabantu kumele bayithole ukuthi bahoba, kunabantu kumele bayi-understand ukuthi bahoba wena usimncane man. Hey man yanda kushtaya wena usimncane man. Hayi man yase wazi ngibusiseke kangakanani ukukhuluma nomuntu ofana nawe, wazi ngibusiseke kangakanani ukushumayela umuntu ofana nawe. Wena usilutho man, wena ulutho olukhulu, wena ungazibona right now. Angikwazi ukuthi bohlushwa yini before usala mhlawumbe bengaqaba ngokusenkonzweni ngenxa yekolete, ngenxa yestress yonaso, but ngicela ukumamathela kokuthi wena uzoyithola. Ufana noSawuli olahlekelwa yimbongolo, kanti kulahlekelwa imbongolo kulahleka yena, kumele afande out ukuthi uba. I feel something. Bese sinaloko sibiza kokuthi ukuphakanyiswa kwasemhlabeni. Angisho sophakanyisiwe ezulwini, so yaziwe ezulwini kokuthi wena ungumpriest, wena uyinkosi, wena uyiprince, wena uyiprincess, wena wesh. Let's say what it is. I want to make a point. I want you to understand, because in trouble about the special. I'm not special, me. Hallelujah. Umfana angithi kurongo bangubo ezibovu ngangivakahle. Mara umfana lo yakhulela kangubo ezibovu. Enhluphekweni. Hallelujah. Ngingumfana wakhula lusiyinkomo. Hallelujah. Futhi namhlanje umndeni wami ukhona bayazi. Hallelujah. Ngumfana obengana lutho mawumbheka niyangizwa bazalwane. Mawumbheka luckily my father was a prophet. Wathi makangibona, hallelujah, wathi mdume ezizweni lo, hallelujah, glory to God, indoda ezodume emazweni, hallelujah, wathi makangibheka baba, this one there is something about him, glory to God, wangibona ngingasilutho, hallelujah, glory to God. Ngiyambonga my father ngaloko because it was an inheritance, amen. La nginikeza yona bazalwane, ngibuya ngaya South Africa, ngafika ekhaya lihluphekile, sasilala kuneyimbumulo, laba uyazi imbumulo siyajabulela because iyadlala yanto ayidlala. Amen. Hallelujah. Sasilana kwabiza ukuthi ngikhuleke because basibathe siyafumigate
fumigate senzani imbulu kwakuyimbulu zabathakathi ngoba ngesikhathi ufumigate zanda kakhulu ngesikhathi wabathe amagogo yazama wahluleka kwabiza ukuthi ngiyemthandazweni. I prayed for many hours. Hallelujah. I prayed zashabalala ngathi zange sezike zibe khona ngiyangiswa basalwa. So I come from that uyesikolweni ubuye uphuza amanzi unganalutho. Hallelujah. Glory to God. Umfana lo ngazange aqede isikolo ngiku grade 11. Hallelujah. Manje bese ke uyambuza ukuthi ngikhona njani lokho. A boy ongazange aqede isikolo ongasilutho upublishe 10 wencwadi and there is more coming. Niyangizwa basalwa. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa yini kodwa umfana lona ukhona ukukhuluma nabantu abakhulu, ukhona ukukhuluma namadokta, ukhona ngene Unisa ashumayele boy Unisa bathi asikuzwa kahle ngathi lento yakhe ijulile kunathi mara bona abafundile. Kwenziwa yini kulo mfana lona? It's because there is a lifting. Niyangizwa na kukhona uphakanyiswa. Uyaphakamisa. Anginawo amahasha. Uyaphakamisa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Awupheke makhelwane uthi angiyakuthanda. Ya ngoba uhlele ejutane kwesitatanyiso la. There's a statanyiswing going on. Oh, hallelujah. Yeah, awubingelele nje abantu abathathu uhamba uthi kingly anointing unjani. Hallelujah. Ubabize nje uthi princess, queen. Indwe namandla. Hi, and how are you? Hallelujah. Bese pastor futhi ngithole into yokusula la. Ngoba sekugabi sekonakele. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, somebody say yeah. Somebody shout glory. Somebody say I know who I am. I know who I am. But I know who I am. But I know who I am. And I will dress like it. And I will walk like it. And I will eat like it. Ningene the man drama wings. Amosi. Ningene the man pizza. Amosi. I know who I am. So I will walk like it. I will eat like it. I know. Yopele moyeni ndoda. Yopele moyeni le. Kabi kakhulu. Kuna le flow. Oh, hallelujah. Yeah. So kuna lokuphakanyiswa kwalamhlabeni. Lokuphakanyiswa kwalamhlabeni ke bazalwa. Lokuphakanyiswa kwalamhlabeni ngiloko loku manifesta noma lokubonakalisa lokuphakanyiswa kwasezulwini. Ezulwini already sophakanyisiwe niyangizwa makhono. Ezulwini somkhulu mara ngizama ukukusita ukuthi ungafi ungakayidrive le moto oyifuna. Ungafi ungakayakhi le ndlu oyifuna. Ungafi ungakafiki la ufuna kufika khona. Refuse to die before you become. We become, then we can die. Futhi ngicela ukuyichaza le nto themnkosi lokuthi phela thina kithi ukufa akusiyo itragedy, akusiso sehlakalo ukufa kithi. It's a choice. Uthi uPaul angazi ngikhethe. Hallelujah. Ngiyafuna ukuphila phinde ngiyafuna ukufa. Angazi ngikhethe. Uma ngiphila kusita nina, uma ngifa kuzuza mina. Angazi ngikhethe. Somebody say I will not die. We are not a dying type. Hallelujah. Kuna le immortality lesebenza phakathi kwethu. Thina sifa masasicedile. Ayiwena ozobulawa i-AIDS. Ayiwena ozobulawa i-cancer. Ayiwena ozobulawa umntokolo shakhamba ebusuku. Hayi thina sikhuluma ngalabo. Thina sikhuluma ngabantu basalwane abathi sengilwile kulokuhle. Sengiqedile ibanga lami. Sengifuna ukuhamba ngiye ekhaya. Ngoba thina sifi nje. Sifa masasicedile. Anyway, lokuphakanyiswa kwemntasa lokho kwalamhlabeni esikhuluma ngako. Hallelujah. Ngifuna sikubheke masinyane. Glory to God. Ngicela ungifundele masinyane mzalwane. Asambe sekumaruko. Khora bashanda labaya.
Mahubo 75 verse 6. 75 verse 6. Mhlambe na 7. Uphakamsele liphimbo mntana wasekhaya. Mahubo 75. La Bible for promotion cometh neither from the west, from the east, not from the west, not from the south. Salunga safund. Little Bible in promotion. Sikhuluma ngalo kuphakanyiswa kwasemhlabeni ne. Lo kuphakanyiswa kwasemhlabeni sibiza ukuthi promotion. Come on, somebody say my promotion is coming. Somebody say promote me, oh Lord. Still the promotion yakho manje. Uningi soluyifuna. Seyifikile. Hallelujah. Vulindlebe. Uvula amehlo, uvula nomlomo mawufuna. Hallelujah. Ngoba promotion seyifikile. Kuthiwa le promotion ayibuyi entshonalanga, ayibuyi empumalanga, ayibuyi eningizimu nasenyakatho, kodwa ivela kuJehova. So lento lena yizi lo phayiswa lo akusi ngenepotism, akusi ngokuthi wena wazubane, akusi ngokuthi wena uspecial kangakanani, akusi ngokuthi wena hallelujah uconnected kangakanani, akusi ngokuthi wena wazalelwe ekhaya elinjani. Mara niyabiswa na this promotion comes from the Lord. But if you unifundisa ukuthi upromote kanjani makeje, ngoba maningazi ukuthi nipromote kanjani uzohlala kuleyo position forever. Mara ngibe ngitshela ngathi waphakanyiswa. Into ebuhlungu sizonibheka sinprofeta sithi ngibona sophakanyiswa emsebenzini bese uthi nginamanga ne kanti awu understand ukuthi kunama principles ukuthi uphakanyiswa kanjani enyameni. Number 1, Nicole. Hallelujah. Glory to God. Asibheka ukuthi uphakanyiswa kanjani. Number 1, uphakanyiswa ngokwethemba uNkulunkulu. That's the first foundation. If uzophakanyiswa emsebenzini, uzophakanyiswa emangweni, uzophakanyiswa kuma-finances, uye kwelinye level, kumele ufunde ukwethemba uNkulunkulu. Kumele ufunde ukulingisa mina engithe mina labantu abapledge abayekele bese ngizokwazi uNkulunkulu. Kumele ufunde ukuthi bazalwane, it's only God that has your answer. It's only God that has your promotion. It's only God that has your husband. It's only God that has your job. It's only God ona lezinto oyifunayo. Funda mama uqale entabeni uthandaze uthi Father develop my trust. Angifuni ukuthemba indoda yami, angifuni ukuthembela ebantwaneni bami, angifuni ukuthembela kumalume bami, angifuni ukuthembela ebantwini, ngithembele kumfundisi wami, ngithembele enkosini yami, ngifuna ukuthembela kuwe. You have to learn to trust because ukwamathemba uNkulunkulu kwakha stamina in your spirit. So that's the first thing. Funda ukumathemba ne ngoba nguye ophamsana. Number 2, siphakanyiswa njani? Siphakanyiswa ngokuqondiswa to be aligned properly nentando kaNkulunkulu. Yazi inkinga yakho yini ithi musizi? Wena ufuna ukuphakanyiswa kanti sikuchalaza la. Mina ngifuna umshado mara ufuna ujola nale amamba nale. Damba lento bese ubuye la uzofuna umshado. Yeah, damba lento phekulala nawe. Ayazi ukuthi kuyakhokhelwa lento khipha inkomo. Hallelujah. Damba bese ubuye. Wena ufuna ukudamba ubambe uzubabambe babe u2. Mfundisi ngithandazele ngisithe ngibone ukuthi ngimuphi lo nguye. Hayi, let there be a dumping, brother. Be aligned. Mara nengizobazalwana. Hlala entandweni kaNkulunkulu, then uzoyibona ipromotion. Inkinga yakho ukugqoma too much. Ugqoma amasonto, ugqoma indawo, ugqoma abantu. Nini ngakuthola uhamba nalomngane wakho, senkabene sohamba nalomunye, awukwazi ukuhlala. You are not aligned. You are all over the place. Manje uzoyibona njani ipromotion? Ngoba izingilosi ziyakufuna zikubona fast udlula ingilosi. You are all over the place. Awubuze makhelwane abasho wena. Wayengusola. Oh hallelujah. Somebody say promotion. So you have to be aligned to the will of God. Number 3, promotion. This is the kind of promotion or lifting that comes through raising the standard. I want you to mark to raise the standard. It's time to raise the standard. Angeke ngemzalelo wami uphakanyiswe uma ungakwazi uphakamisizini. Nginga yakho
wasindiswa 2003 uthandaza 5 minutes ne haleluya wasiraise kanye standard na 2017 so thandaza 30 minutes uthola i-achievement le ufuna i-promotion mara ukwazi ukuraise standard ukuthi lento ikhatheke nale promotion yakho lento ideserve le promotion yakho nasesontweni usafostwa mara ufuna i-promotion mayini yadlala ngoNkulunkulu makhona mayini yadlala ngathi sibafundisi makhona ufuna i-promotion mara ufuna fastelwa ngibani ufuna i-promotion mara ufuna kuthandazwa ngibani ngibani lekumele avuke ebusuku nga-12 ekuseni abulawe makhaza wena ubhizi uhona ngibani lekumele ahlupheke wena uphile kamnandi ngibani lekumele afuna ubusa kaNkulunkulu wena uphile kahle urelax. Somebody say, I'm raising the standard. Come on, say, I'm lifting the standard. Lithi iBhayibheli uma isitha siza njengekhukhula uNkulunkulu wenza njani? Phakamisizinga. Even uNkulunkulu phakamisizinga. Wena usino uNkulunkulu mara uphakamisizini. Awusi uNkulunkulu wena. Mara urelaxile uphakamisizini. Uzowenza njani? Hayi ngibona abantu bawuphakamisa amazinga abafika emakhaya. Ngibona abantu bayomemeta hayi nene ukukhuluma kanye ngetilimi ngefortnight. Ngibona abantu bazana bayokhuluma ngelimi ubusuku bonke. Ngibona abantu bayothandazela abantu aba promotion. Kunezinye izinto zifuna ukuthi ushange izinto. That brings me to number next. Kukhona ukuphakanyiswa, watch this. Kukhona ukuphakanyiswa okuza ngokuthi wale uthi no. Ukuphakanyiswa okuza ngokuthi uresiste uthi I refuse this thing. Akaze nathi ngene. Kunomfowethu omunye ngale South Africa sasihambe emgwaqweni. Sihamba indlela ende angimemile kusiyoshumayela. Sisahamba kwavela imoto. Ngajabula mina ngoba kade bamazi lo mfo. Basimela basilifta. Sizogibela sihambela ibanga. Mhlambe ungasuka lana uye mhlambe ku10. Hallelujah. Glory to God. Eniyoshumayela ngojulu. Glory to God. Wasimela lo mfo. Lengcebu yathi no, we are fine. Yathi we are fine. Ngalimala ngagobe ngenhlizweni ngalothi sesihambe kakhulu umdiniwe lengcebu iyala ithi angiyifuni lift nithi uyalela le lift uthi angifuni lo muntu aqaba ngokuthi sihamba ngeenyawo ngoba sihluphekile sihamba ngeenyawo ngoba siyafuna ngathi mina kusho bathi siyafuna ngoba vele sihluphekile wathi lo sihamba ngeenyawo ngoba siyafuna ngiyakutshela within that year makekhonza wathola imoto lo mfo mina ngaqhubeka ngihamba ngeenyawo yena wathi no inkinga yakho sengathi no wena inkinga kuvuma konke uyavuma hayi baby asambe siyosayina ka DC uyavuma hayi asambe vele ngizongangithatha uvuma yonke into bakuthengisele sikorokoro hallelujah lesitshekile uthi hey ngizoze ngifike ngadrive imoto uvume there is a time hey bazalwana ngizwe there's a time bazalwana la khona kubiza ukuthi izinga eliphakeme ululwele be ready to fight. Ngizongitshela something bazalwana mina nginayo imali, my family is here, my sisters are here, amen, bashana they know anginayo imali nani ngiyazi hallelujah anginayo imali ngiyindoda efika isicathulo sinye ma uthi ngiphume lapha mara nginamali. But you see there came a time emndenini wasekhaya la ngadecide khona ngase-South Africa ngathi mina leli zinga leli lasekhaya ngisalifuna ngathi I will go ngiye ey'khongwaneni engizaziyo ukuthi sinamandla, ngiye bathakathini engibaziyo ukuthi banamandla, ngiye ema-altareni engiwaziyo ukuthi anamandla. I was carrying anointing oil. There were people that bahlala lapha ekhaya ebheka bangibona ngiphethe anointing oil. Ngafika emaladini kunamaladini ekhaya kamoya. Ngafika emaladini ngawagqoka nga-anointing oil ngithandaza ngey'limi bangibhekile lo kwenyangana amen kumbhekile lo komfolo amen ngithi inyangana ngoba bebekazama amen glory to God. Now ngathandaza mangiqeda ngawakhipha amaladi
kwayiwa komphakathi kwaqatshanwa kwaphoswana nabe kuyaphoswana kwenziwana ngathi mina enough is enough. Bayazi basekhaya kwakudinzana kunganalutho. I went there and I said I'm fighting for the next level. If bayabulala babulale mina, hallelujah, and I faced them, hallelujah. I remember lapha ekhaya sisithi kusekhaya endla ngoba kungenhla lapha ekhaya endla kwakukhona indawana ekhoneni ebengithandazela kuyo every day ngabo10 ngalokho mangifika 2015 ngihlala khona, hallelujah. Nje ngithandazela kuleyo ndawo leyo. One day ngasuke nje emshana emhlongo ngaba busy nezinto ngoba khona kwathi liba nje kwathi ngingayi lapha ngaba busy necomputer. Ekuseni mangivuka uyangibiza bhuti lomkhulu simbiza bhuti vela uyambiza uthi M4 wena uzohlala uthandaza la ngithi mina yebo uthi ngibulala inyoka lenkulu la beyihleli lapha busuku bonke wayibulala yafa ngafika kuleyo nyoka leyo ngathi ngizoyibona yavuka true story yavuka yathi yamluma wayishaya wathi inqolo siyishise inyoka yabathakathi. Oh hallelujah, ngathi sayida ngathi ngiyalwa zakhala igubhu ngalwa kwakhala bombembe ngalwa wavuka umoya hallelujah mantsawu yo ngalwa hallelujah glory to God. Nangayekhaya right now kushaya umoya nangayekhaya right now kuyabukeka because I refused. I said I'm going to fight for what is mine. Wena uzolwa nini ngoba nokuthi ukuphakanyiswa kuza ngokulwa. Abazane balabandleni masizofulela lana kwabiza ukuthi for 2 months ngiyentabeni every day kaka ngiyogaya every day. I'm fighting usengidiniwe ngokuthi sikhonza lethendeni ibusiness net. Angisho wena kodwa ngisho wena abanye benu niyofela emphukweni, abanye benu niyofela emcashweni because you don't understand ukuthi kunokunye ukuphakanyiswa akuzi ungakalwi. Are you ready to fight? Are you ready to fight? Mina bazalwana ngazi mina ngifana nabanye abantu ngangithathi kancane, hallelujah, glory to God. Mina nje ngimloyo wena uzongibona ukuthi ngiyakwazi ukulo. Ngeke ungibone mangangiloyi ngoba ngiyahlonipha, but ngiloyi hallelujah ngikufile ukuthi uyangiloya ngizokusokoma because ngiyakwazi lokukhuleka ngakhuleki ngawe ngithandaza ngezilimi kanoni yafa niyangizwa bazalwane. Glory to God. You must learn to fight. La luthe you must fight otherwise ngabe uthole lutho. Abanye bensenzeni yakho she senzeni yakho she sola ngifuna ukulo awuthinta amakhulula ukuthi yilwa ntombo yilwa man mabiza ukuthi ulwa ngomthandazo yilwa ngomthandazo mabiza ukuthi ulwa ngokuzila yilwa ngokuzila mabiza ukuthi ulwa ngokunikela yilwa ngokunikela mabiza ukuthi uhambe enyangeni hamba ungasabuyi la hallelujah uye enyangeni mara yilwa akuhluleki hambe ethokoza amen barusala yilo wambe kahle mamfundisi impela shale mamfundisi izana hallelujah she has to go sengiyafa hallelujah oh shatala baba ya bese nginophakanyiswa kokugcina bese siyathandaza lokhu ukuphakanyiswa okuza ngesikhathi. It is connected to an appointed time. Kunophakanyiswa ne noma ungascream kangakanani akuzi noma ungafasta kangakanani akuzi angikhona makhona noma unganikela kangakanani ukukhiphe kweshuma uthembeke akuzi ngoba okunye ukuphakanyiswa ku-connected to start. Let me give you an example. Jesu bazalwana wayebekelwe ukuthi eze ngesikhathi thize and abantu abathandaza before the start abazange abaphendula mara hayi ngoba bangaphendula because the time was not right. Umoya omngcwele wayebekelwe ukuthi eze at a certain time abamthandazela amangcwele before that it was not the right time. Mara ngikhona la kunesikhathi sekuphakanyiswa prophetic, kunesikhathi sekuphakanyiswa sikamoya esibekelwe wena ukuthi uphakanyiswe. Now when you understand isikhathi sekuphakanyiswa ngibekise njengokuhlwitha kwebantu irapture ungayithandazela irapture uma ufuna mara ngakizi
because i-rapture ibekelwe isikhathi. If you believe in that stuff, amen. Ibekelwe isikhathi ukuthi kuzokwenzeka at a certain time. Mana nikhona abazalwane, angeke nje uthandaze bese kuyenzeka. Kunezinye izinto bazalwane zibekelwe wena mara for a specific time. Kwamanje usesethobi nabe nikhona izolo, usapreparwa, usalungiswa, usathotshiswa. You are getting ready for what? For the time that is coming. Out my time is coming. I'll shake up another time. Your time is coming. Your time is coming. Better say them that I say your time is coming. Better say that your time is coming. Inkinga yami basalwane ngokuthi ngangingakwazi ukubekezela. Angikhotshiwe. Bandla lakuqala ledabhala la ngalithala nabakothemkosi. Bayazi. Ngangakwazi ukubekezela mara ngangikhotshiwe. Hayi ngangikhotshiwe. Mara ngangikhotshiwe but ngangabekezela. Kanti kukhona i-breakthrough elinde isikhathi. Ilinde a certain time ngoba uJehova uyazi ukuthi you are not ready for it. uNkulunkulu wenza ngamabomu kwakuthi lokuphakanyiswa kungenzi. Now let me close this. Hallelujah. Now uthi ke lo mzalwane in closing uthi now wena losuphakanyisiwe, wena losubuyisana noNkulunkulu, wena losindisiwe njengoba sesibukhazile ukuphakanyiswa, uthi then uzohamba la luthe luthe uthole labehlisiwe, uthole labaphansi, uthi naku ukuphakanyiswa. Ngizebaza nekuzomnika ukuphakanyiswa nje. Uthatheni ningene nako emakhaya, uthatheni ningene nako emamoli, uthatheni ningene nako etikolweni, uthatheni ningene nako emabhasini, uthatheni ningene nako endaweni ngoba ngizoninikeza ukuphakanyiswa. Wena mawuphuma la uphuma la negqobo lokuphakanyiswa. Uma ukhuluma uthi naku ukuphakanyiswa bayaphakama. Uma ukhuluma uthi naku ukuphakanyiswa malume ukuthola umsebenzi. Uma ukhuluma uthi naku ukuphakanyiswa abantu bakho baphuma ama-drugs. Uma ukhuluma uthi naku ukuphakanyiswa kukhona abasindiswayo. Uma ukhuluma uthi naku ukuphakanyiswa njengoba uphuma la uphuma nokuphakanyiswa. You are carrying a lifting. Wena uyimpendulo yelutheluthe, wena uyimpendulo yekhala kini. Khala kini lizokwazi ukuthi kuyini kuba ne double story, triple story house if you want that. Lizokwazi ngawe. Khala kini lizokwazi ukuthi kuyini kuba neinkomo ezo150 ngawe. Mara niyangizona wena njengoba sesiku-activateile in the spirit, njengoba sesikukhubulutile in the spirit, lento uphuma nayo man. Lento uyanayo ekhaya kini kanavumisa mara niyangizona. Lento uyanayo ekhaya kini kaho niyangizona. Lento uyanayo ekhaya kini mahlanya. Lento uyanayo man. Hakuleyo ngibona abanye benoniphakamisa imindeni, abanye benoniphakamisa imimango nemiphakathi, abanye benoniphakamisa amadolobha, abanye benoniphakamisa izwe lakithi, abanye benoniphakamisa izinto, niphakamisa amabandla, abanye benoniphakamisa izizwe, abanye benonibona eChina, abanye benonibona eKorea, abanye benu bazanibona eThailand, abanye benu niyophakamisa abantu. Uphakama ugobekile. Petro wabona indoda ehlele ngasemnyango yathi iyaqhela, wathi ngegama likaJesu sukuma phakama. Wathi makathi ngegama likaJesu sukuma, yathi yasimba lada wedonsa. Because siwadonsa bazalwane. Ayisebadonsa isimo sasekhaya kini siyaguquka. Conference bazalwane ngicela ukuthi ufunde lokubekezela kule conference. Isimo sakho siyaguquka because angishumayeli lana ngiyakhulula. I'm here to fight for your life. I'm here to deliver you. Hallelujah. Angeke ukhululeke ngentshumayelo ya 15 minutes. You have to understand into ngiyenza. I'm not a preacher, I'm an apostle. Hallelujah. Ngizela nakuzoguqula izinto in your life. Ngizela nakuzoshift izinto in your life. Hallelujah. So you have to be a lover of the word. Mawulalela mina niyangizobazalwane. Kumele ulithande izwi. Ungabe kulomuntu lo wakusikhulele esontweni elithi makushinyayelwa 10 minutes soqala ingoma sostop umfundisi. Asikho lapho la. Hallelujah. Lana you have to listen to the word. Ulizwe lizelingene ngaphakathi. You have to understand because ngiyakubona mina ukuthi uyofikaphi. Ngiyakubona mina ukuthi baningi abazophakama. Kulabantwana wena uzobayisa esikolweni, kulabantwana uzobayisa euniversity, kulabantu ozobondla wena kanutheluthe. Ngibona imoli iba khona ngawe, ngibona imigwaqo iyalungiswa ngawe, ngibona abazalwane abanye benu nibabuqopho. Hallelujah. Abanye benu bama town councillor, ngibona abanye
luthe akuzange sekwazi ukuthi ngingaba nesibhedlela luthe ngibona sibakhona ngawe akuzange kwenze ukuthi izinto singaguquka luthe ngibona siyaguquka ngawe izinto ziyashintsha because uphakanyisiwe uphethele inkululeko yokuphakanyiswa uphethele umlayezo wokuphakanyiswa. Let's stand on our feet. Let's stand again. We are paradise. Hallelujah.